Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hoy namuntu of course ta ikhelo le Gagash. Loyi nga ta ikhe ngilinka vele vele na Dallas. Mga hleketa Dallas tshame hi khavara nyimpi ya yena Gagasha nyimpi ya sweswi ni tshama va hlasela swinene mina ngame ya kona mi nga ma hleketa and stuff like that. And when you're too public mangibona se a tsutsumela ka bungeni a fika ku va fava ka bungeni class yi huma kwini ai inanene ya le la mhaka leya Gagashi Xikosati allegedly the twins hi vona va lava ku n'wi teka so la yena hi yena laha mise loyi a kha i kombisa a so hi ndlela n'we sa kha accuse na x yansati wa Gagashi ku ri swi connected na yona swi a va tekiwe kwini kasi mutlu of course ra ti 22 ta September Gagashi fika endla live but prior to this swi la endla reference here Gagashi vele vele a fika a share video ya misa luwa laha swi tikomba a boni swinene mana mhaka leyiwa laha ku ya hi xitori xa kona laniwa misa loko nkarhi wa sweswi a nga ku lweni na Linda Lindelani yes swi mi vonaka swi na hi swona ya mana mhaka leyiwa I mean like i gay a ni munhu loyi a ti acceptaka i gay yeah that's what I'm trying to say so loko nyimpi leyi ya ha ri on Linda Lindelani va fika va share this video ya misolo laha a boy strong a hi vona a ku endlekeni la as you can see a ti hlari boli swinene so swi ta vele vele Gagashi na i fika a commenta hi la nga fa kombisa ku why ingaku i ti tsakamiserile leswi of course a fika a tsala swona and stuff like that so ya misalo vele vele a fika a va live I think kona impondri yo sungula hi fike va hi sungula a ri live a ri ndeka bakena as you can see I ku pondri Gagashi mission nala so if necessary hi nga tlhela hi ta reference hala but in overall la ilwana Linda Lindelani a nga ri na Gagashi ka this clip but a hi reference hala hi to Gagashi kahle i ri timhaka yi tingana una out la yeah after ngive out una chawa la ka mamito la that guy tubule ko tala ngopfu ni mira va nga ta lava nga ndzelela ka va nga va kha va swi vona va ri own ile makhaleni fona ra ku fa ka makula ka tika mo ntwa nga ku xilesiwa xi swa ku huwa this business is not something swa ku fika nghenela hi ku vona swimani mani hi ku vone misoja leyi ya khara na kahle wena wena ku ta tata swa swithope swa tihunyi he's been on my case kale I think ba nghenela na nsati wa mina ku byela swo tala a tiphina I'm going to show you very reference video leyi nga yi vekela yi na swilo hinkwaswo laha ni ta vekela link on top comment swilo hinkwaswo le ka video clip leyi i khale swi khavara vele ya recently kara alona Khazilinda lava gay lava le ka Jubi gay ya ka Jubi Khazilinda la a ri kulweni na Khazilinda la Khazilinda hi valavaka ku va hi khavara ku hi kombisa ku va vekele video clip leyi a boni misalo henhla ze swi fika laha hi ku a va ri kulweni already post ko kwala ko na hlamba ngopfu there is no need for me to reference them hi leswo recently u to lweni yana masiku and va lwela so we Daniel brothers and no problem na ngela ni pita va na mina so swi va nga lwela swona ivi me ni fika ni share loko ni fika ni share tolo ni leriwe live va ri mani madala swinini fike da mani andlela life a vulavula ri ndzeka baki ya kha bamba hi baki luya a kha vulavula swilungu a vulavula swilo leswi swi nga swi so a vulavula how good he is a vulavula na ku ri somebody can say na ku jelezela I jeleza njhani ka swilo leswi a nga ri ki na swona leswi mbe ni lavaka swona a wu yi lava ara wena
nga chusa baki over ara a ku na mfana la nga yi laveki ara kusukela ka hahani wa baba va mani maxaka hinkwenu ma yi lava ara. So bakila hi vula ku yi vhele yangu ya gagasha nga ku yi chingeleni la hi le ya GWM la so it's GWM swa ku i P series and ku hi ri wona kha ni cheka ku amahlweni ni kota ku yi vona ku nga ku ri to be exact but le ya GWM and stuff like that and then nayo lero ni kha ni cheka video leyi n'wini yi tsaliwe ku speed la tlhelo la koko ni nge swi tivi yini to be exact la ntiyisi but ya ka GWM and stuff like that or even maybe older I don't know so mara swi make logical sense only if you kuma ku loko ku xixo karhi a wu xi lavi loko ku ri i kuma ku himpela i na xin'wana xi nga na value yo fambisana na sweswiya mavona bhaka leyi for example munhu a nge vuli ku iPhone loko a ni nga yi lavi a ni ta xava swo swi nga vula ntsena if himpela i na something xi nga na value yo fana le for example mi ni nga vula ni ku iPhone wa ni nga yi lavi ni to maybe iPhone 14 ku ni wa ni nga yi lavi because na already na phone ya 11,000 rand mona sweswo kha swi twisa ku himpela munhu o ka a nga yi lavi loko va cheka value va ta swi loko himpela 11,000 i nge ha xavi iPhone 14 13 12 XR or 10 or 11 a ta a yi xavini ma yi twisana mhaka leyiwa hi leswi ni swi twisaka xiswona and stuff like that so loko ri himpela yi vurini leswi gaka xi nga ku swi vulini yo ka yi nga swi lavi swa ti-R a swi make sense a swi make sense unfortunately a ni kotanga swi kuma ka ti-video ta yona maybe xi vule khale ngopfu and stuff like that leswi ni lavaka swona a wu yi lavi ngathi xibebe over ara kumbe loko ko va repta a ni ta swi twisisa. Exactly my point. Xibebe over ara. A mi miyile ni kuneneni. Rin'wana la i a ni vulavula ku biha a ni vulavula ni nga n'wi tivi no leswi a ni tshama ni hlangana ni n'wi tivi. A ni vulavula mani a ni yevula mina I feel like I'm controller ka zami think I'm big yena saving everything so va n'wi nyisini businessman ya ku fayibiwa mari businessman ya ku fayibiwa kasi sa mi xiyise ku xibamu ni businessman yo kala xibamu yo ayona businessman yo kala xibamu ku nge vi yona mina yi ala mari businessman a yi na xibamu n'wamabindzu I've got emakaleni va ri le makaleni swin'wana swo lamukala swo karhi swo kurisa swona loko se ya faka makula kun'wana se faka makula swi vula ku a yi ku tika le misaveni somebody who can swo ka business ra yona ra maekaleni hayi yona hayi ndhawu yona hayi koko very ti-beef ta vagagaxi vhele but yona hayi yi tikomba yi ri kahle ndhawu it's not bad and stuff like that yeah it's not bad it's not bad okay and nice yeah so loko timhanda gagaxi vulala I understand what he's trying to say yona it's adequate hi nga vula tani as master change ndhawu yona yi adequate yona yeah into ya adequate yeah and stuff like that you're adequate okay anga hoxi va u tindlela yi xalerile loko swi kota ku swi endla that's why akagaza you must listen to me very very attentively manunguta lawa nga mi ni twa kahle kumbe ni ya nghena ndzeni ka ara mi ta ni twa kahle ni ri ndzeni ka ara ni nga ku a mi ni twi loko ni nga ri ndzeni ka ara ya se ni nga kona ti-headphone laha a no avoid mhaka ya ti-copyright and sound a yi soundisa leswi swi ta sound yi ri deep loko ivi a nghena ka ara i vhete ni continue loko a ri ndeka ara manje va ri nga ku loko i twa va ri va n'wi nyisi mavhiki lamaya se vutolotolo u hlalahlala vo so mhaka yaleyo ivi hikuva a suku nkarhi wun'wana a sungula ku he Kakashi's wife a ku he my wife 1 2 3 my wife 1 2 3 a vulavula swilo swo talatala ni n'wi tshika a bombisa ku hela ti-security i na yini ni nga n'wi vutisangi ni nga n'wi vutisangi nakan'we ni nga n'wi vutisangi a ni bombisa a lista ti-list ta yeta swilo swa okay I have no problem na ku va munhu a lista swilo leswi a swi onaka a ni ri hi ndlela ya yena so ka Gaza mina vuphukuphuku byin'we lebyi mina nga byi twisisiki vuphukuphuku lebyi mi nga na byo i byin'we ntsena and once mo ze mi mastera swilo leswi
you live what do you call it? A simple life. Baguin this barin munhu a nga va na ndhawu ne loko a va na ndhawu ivi mi believe ku munhu loyi i nghenisa mali hi swilo swo karhi hani let's say maybe ni na yini ma ni vona na hotela liya i kuma ku in a month the expenses ta hotel they are more than the returns but for the fact ya ku ri ni na hotel aka n'we mina leswo ku ri ku munhu i na hotel swi vula swi vula ku i na mali u ri i nghenisa mali because i na hotel yi kona the bluetooth ya yena people a swi tirhisi swona movha wa yena tirhisi swona okay we understand ni nga va na brickyard. Okay, if I may ask, ku na ti-brickyard tin'wana ti nga lowa kwala misaveni munhu a sungula a ri va na brickyard mara i kuma ku i na brickyard mara yi nghenisi mali yi ri koho va kha va ba switina masiku hinkwawo munhu va kha ba switina masiku hinkwawo mara hi ku we i na miehleketo ya ku ri loko munhu a za va na xilo lexi ya swi lava ku i na mali swi tirhisi swona people munhu wa va na swingolongondlwana swa 30 mara munhu wa va na swingolongondlwana swa 30 but swi ki swi nga a kha nga nghenisi mali it's normal i kuma ku ni na tibaki ta ku ringana 10 mara i kuma ku tibaki leti a ti ni pfuni nchumu mara amatihlo ya vanhu i ku ri ni fumini kumbe ni na swa mina a swi tirhisi tsona people where people who got things to shine not to bring money somewhere mi veliwa ngopfu vona munhu leyi bose phela i owner yele kwini ku fana na yalwa swidlodlo leswi swi vula ku swi nghenisa mali ku ra pfa hoxana makulu but pongo a nga wisi a nga ti wisi pongo hey you don't have what I want a wu yi lavi a ra na hlamula ku loko hlamula ku yi fambi ya yi xava kumbe xava yo hindza ku komba ku wa swi lava ku ho nga lavi a ra hi ku yina mina yeah, I do agree with Kaka. Yang nkarhi wun'wana munhu wa va na ti-business to tala mara kha ti nga nghenisi mali mi tlhela mi kuma ku i tlule munhu loyi a ngo va ku holeni ka salary it does happen nkarhi wun'wana swa humelela u kuma ku ti-expenses ta ho ti hetelela ti ve ti ri henhla ku hundza mpimo profit ya ku hetelela ve yi ri ntsena I think it's possible so loko munhu a na ti-business a swi tikombi na hi swilo leswi a nga na swona ku hava munhu loko a nga swi laveki swa kahle guys loko ku ri mbele loko rhani ka ti-business ti famba kahle hi ta ku vona se kha yi famba na hi swivayivayi business ku hava munhu o ka nga xi laveki xa kahle loko a ri sa ri ku biha yes hambi ku i nga bihi for example maybe a wu lava ti-bands wa famba hi tibaki tikulukumba so ti-highlights ti tiyawa ti-2.8 ni swona swi tikomba ku himpela munhu loku ngheniseka mara ti-fortune swi hi munhu vhevhele swi hi bereta ku munhu i lava yini mara a ku ri ti-high end swi va kha swi kombisa ku himpela munhu i le ku ndle ka mali and stuff like that va yena mhaka leyi ku hava munhu a nga ta famba a nga ta nghenisa mali mara i tlhela ku fambe xikorokoro swi tirhisi swona sweswo datoyi swi tirhisi swona sweswo let's go. So we must do away na timhaka ta ku va mi praise vanhu for swilo swo ka swi nga ri kona mi themendela masipa ku nga hanyi kaba mi nga themendela leswi swo ka swi nga ri kona gona those days la ku munhu mi to themendela swilo swo ka swi nga exist swilo swo ka swi nga exist mi bela vanhu mavoko lava va famba va dya xibubu xa mahala la hi swilo swo ka swi nga ri kona building yinene yi ze yi lava ku munhu a za a famba a teka xibubu a phamela munhu i ownara nonsense i ownara luya i ownara I think swi tala hi swi twini ni to refesela ku ri ku na matter different la ndzeni mara na ku na matter different but loko ni kha ni yingisela dende but a hi twini ku i rini kaka xi ka yin'wana point hala ku va owner ku ya bela mavoko ku bela mavoko una swi una xitope xa tihunyi swi ze swi lava ku bela mavoko i owner a mi swi tshama swi mbariwile swikipa swi printiwile evoto u fanele u printa vanhu mhaka leyi xin'wana xa mhaka leyi swi tshama xi printiwile swikipa swi tsariwe ku mhaka leyi loko a twa a nga lava ku ya xa mpahla wo ku printa xikipa a tsala ku mhaka leyi kenge leyi ku chansa ngopfu ma xin'wana na xin'wana ku vanhu va ta swi vona ku a ku laveki swona ku laveka swo xava n'wana ka hina laveka swo xava ya
wa swi imagine na tinghonghoma munhu a ri ndzeni ka xibebe a twa ku biwa vulumo a ni twi swi ofila njhani a ri ndzeni ka xibebe a karhi a thamuka na tinghonghoma a ri ndzeni ka xibebe nga ngomu ka xibebe yo timbanga te le ndzeni ka xibebe i ri khini ya kaya fika ndlwini va ku lowa iveni lowanyana kumbe va lo nisukela a va se ni yisa i bayisa too much ni ku vona to suka ku bayisa endli nga ku tiva ngopfu man think you know too much munhu a hi tikisela ka ku vulavula a kha hi tikisela na hi vito va ku madala wa xihlangi a ni ri madala wa biwa madala na n'we va ka n'we mi twa mihloniphi mo ba madala mi ba mukhalabye mi n'wi yisa kwini businessman ya ku fa yi biwa yona yi nge vi yona na hala ende swi vuye sweswi loko ni tsundzuka vhele a wu ya kombela ku rivaleriwa ka mhani luya hikuva a vula leswi swi nga twisekiki na yena and I remember loko ni la the previous video leyi vana va kha va yima na Dallas even then se a tlha a apologize a mi siya moyeni guys loko swi kha swi komba ku a swi le ku khomaneni hi fike hi yima na swona ku a swi le ku khomaneni leswi kha i mhaka leyi a yi endlini a kha a bifa gagaxi yona loko a vula ni yisa ni ri kwala ndzeka a ni to gova city o to twa ku vona n'wananga ni ri kona vona ni sukela sister vona ni sukela sister vona ni sukela ni ka ni ganama vona ni sukela sister vona ni sukerile wa yivona swilo swa ku bamba mi ka mi twa tinghonghoma va ta mi nyisa ngopfu a mi senyisiwa loko vo ni nyisa na mina ni ri ndzeni ka ara swilo swi le loko vo ni bani ri ndzeni ka ara ni nga ni pfala sunroof ni ku sister vona ni sukela nkarhi wa kona se ni le ku pfaleka sunroof a xibebeni i biwa njhani ri xibebe wa yi nga va kandziyangi xibebe i va chayisa xibebe kumbe i va khuluxa wa yi nga va kandziyangi thayele ra xibebe hey boss fana kiti you're a small boy swilo hinkwaswo leswi swi hleketa ku you're a small boy ntano man I think in overall endlini a proper summary yona ngoya in overall yi kahle as you can see se yi kahle la xikandze swi kombela ku maybe swi na mavhiki nyana yi bohini la ya loko yi hlamusela hi ra a ngo sungula yi va yi ri ka ti-incident ta tano and stuff like that swi kombela ku swa khale nyana yi bohinyana hayi ya ti komba ku yi kahle se manjeni la yi sharp a ya ha vavisekani manjeni swa ku tlebile hi kho yi va yi kha yi kumeka and stuff like that leswi loko ri amukeza Ay, madoda. Mitahola ngwe. Nekusaleni bhukwini la. I'm writing down. Ay, taku. Stay. Hebu tirasani foto. Torofon, tirasani ya. Hebu tirasa torofon liya. Unike torofon. Hebu te, unike meselani. Sadwale bangamampe. Ay. Hebu. Nekusaleni bhukwini. Taona 550 loko nga ntivi. Stina! Beka Stina uniketa amen. Beka pala uniketa amen. Amen. Ebra, hey mga miximiri tu kwa lana. Ay wana tata mixali ako ta kuya ka babalon. Mitemi la bantiro la. Ay, hey, ebuti chicha fosholo le. Beka liya hansi le. Ube mixi data hi fosholo ya ku mixa ka girwan. Liya yo imfarela tu mixas. Ay. Ebut, tara na matu, kami tadang ka na matu man. Tara na matu, West din, ay. Kami labatiro, mestek kasongo, igongwerin. Ay, el laba po kayo. Utiriwan na. Ay, buk! Ebut, utafamun Westina, vekastina ka, man. Ay, buk! Ebut, unga mixi daka elensa neruanu, yimay makwala na we, man. Fano tirawano ko iwupa, man. Aska ku Cristina we.